Jumlah guest pada mati lagi pernah pensi actually dia ada cakap anak tim hari di dalam banding Jaipur di lapor itu posi jadi sini lah asa All everyone the amendment ini itu tentang isi awareness kesan lo laposan lapor ko dito tong paceton don si penida kami hidupi ke se branch Kau ni orang ada nak orang tu. Kau ini kena orang tu macam mana? Dia berapa? alang di bangga itu tinggal tu kita tu news lo betul lo senang kaki KSA Kadu Kabituan Afhan, Lapen ke Pini Lada, KSC, both Lamding Road and Inglong 4, and Borjan Digital News Forum, Long Live, 20, Nilam Ting Tongkol, Kado. Karena ni lang itu macam biasa orang itu macam lang kan sate lang kalau kita lawan tu lang Harum. Lagi reng lu baik. Reng. Dan cunik kita. ni lah itu long ye pun ni Good morning to you all. Truly honored and privileged to attend as a chief guest on the auspicious occasions of World Environment Day 2026. In our midst here, my colleagues in Karbinglong Autonomous Council Development Board, Mr. Khorsing Timu, Chairman of Safe free, safe art. Safe free, safe art. Safe free, safe art. Safe free, safe art. Safe water, safe life. Safe water, safe life. Safe free, safe art. Safe free, safe art. Safe water, safe art. Safe water, safe life. Safe water, safe life. Love art. Save life! Save